Slijedi, poštovani gledalci, još jedna priča, još jedno svedočenje o ovom ratu koji se vodi u Hrvatskoj. Michaela Leesa, autora knjige Silovanje Srbije, čovjeka koji je u toku posljednjih godinu dana posjetio Jugoslaviju 3 puta. Vidjet ćete prilog BBC-a u kome Michael Lees smatra da Zapad pogrešno razume srpsku poziciju i namere. Srbi nisu izazvali sadašnju krizu, kaže Michael Lees, već su bili isprovocirani na akciju beskompromisnošću Hrvata. Možda se pitate zašto se jedan stari arogantni reakcionar pojavljuje na vašem malom ekranu u ime Srba. Kao član službe za specijalne operacije služio sam u toku srpskog pokreta otpora generala Draže Mihajlovića 1943. i 1944. godine. Zatim, 80. godina sam napisao antikomunističku knjigu Razgolićenje Tita, gdje sam pokazao kako je Tito prevario Churchilla da podrži komunističku revoluciju. Ove godine ta knjiga je bila bestseller u Beogradu. Ona je pomogla da se razruše 45-godišnji komunistički mitovi iz pere ljagasa Srba. Kroz to sam se upustio u pomaganje mladoj generaciji Srba koji su demokratski nastrojeni da se bore protiv hrvatske propagandne kampanje. Upravo sam se vratio iz Jugoslavije zaprepašćen sa nedostatkom razumevanja ovdje za prave uzroke rata. 1941. godine naši tradicionalni saveznici Srbi su odbili da se predaju snagama osovine. Hrvati se masovno prešli na tuđu stranu i kao nagradu od Hitlera dobili nezavisnu Hrvatsku pod fašistom Antom Pavelićem i njegovim ustaškim teroristima. U roku od nekoliko dana Pavelić je uspostavio politiku eliminisanja Srba nasilnim i isterivanjem trećine, pokrštavanjem trećine i ubijanjem trećine. Poklano je preko 1 milion ljudi, a ne par stotina, kako tvrde hrvatske dezinformacije. Kada je Tito, koji je Hrvat, utvrdio sadašnje hrvatske granice, ponovo je obuhvatio velike srpske zajednice i zemljišta. Da je predsjednik Tuđman ovim zajednicama dao kulturnu autonomiju i odnosio se prema njima taktično, ne bi nikada došlo do rata. Umjesto toga, srpske zajednice u Krajini i Slavoniji su sve više bile izložene nasilju i progonu. Namjera je bila jasna. Repriza otimačine zemlje iz 1941. godine. Uvedene su diskriminatorne mere i konfiskacioni porezi, a najgore od svega ponovo su se pojavile ustaše koji ulivaju užas. Naterani strahom i besom zbog nepravde svega toga, Srbi u Hrvatskoj su reagovali i pokušali da isteraju hrvatsku policiju i miliciju sa onoga što su smatrali svojom zemljom. Tako je počeo rat. A budućnost tih zajednica u Hrvatskoj je ono o čemu se radi u ovom ratu. Ljudi koji žive u ovim dolinama su Srbi, ali kada je pređašnji vođa Jugoslavije određivao granice njenih etničkih republika, oni su se našli u Hrvatskoj. Srbi odavde znaju da Hrvatska želi da se odcepi od Jugoslavije i oni to pokušavaju da zaustave. Možete da budete sigurno uvereni da Srbi neće da žive u nezavisnoj državi Hrvatskoj, bez obzira što se dogodi. Oni će insistirati da zadrže svoju zemlju, naravno. Da bi pokazali svoj otpor, Srbi iz Civljana su zabarikadirali puteve do svojeg sela. Svoj kafić su pretvorili u štab za miliciju koja čuva selo. Na sutrašnjem referendumu će svi glasati protiv odvajanja Hrvatske. Istovremeno je međunarodna propagandna kampanja krenula punom parom. Stvorena je slika jadne male Hrvatske koja samo želi nezavisnost od boljševičkih Srba. Srbi nisu imali nikakav propagandni aparat u inostranstvu. Oni su bili žrtve namjernog raspada Jugoslavije, ali se sada neopravdano optužuju da su agresori. Obični Srbi nisu nikada zacrtali da za sebe osvoje veliku Srbiju. Upravo sam se vratio iz Krajine, srpske autonomne teritorije sa skoro 400.000 ljudi u zapadnoj Hrvatskoj. Pošto su istarali bandu ustaša koji su im palili sela, polagali su mine duž etničkih granica. Oni će braniti te granice do posljednjeg čovjeka, ali neće ići dalje. Ono što mene brine je nespremnost titoističke savezne armije. Na početku sukoba su Srbi, Hrvati i Slovenci u oficirskom kadru vodili računa da obavljaju svoju dužnost i sačuvaju federaciju. Ali su kasnije žestoko reagovali na poniženje što su im bile blokirane kasarne. Napad na Dubrovnik, po mom mišljenju, je trebalo da obezbedi protivtežu za pogađanje. Međutim, vojska je postala zakon za sebe, a događaji su dobili svoj sopstveni inercioni moment. Ovo nije Zapadu pomoglo da shvati položaj Srba.
Također smatram da je intervencija Evropske zajednice bila kontraproduktivna. Nemačka podrška je ohrabrila Hrvate da budu nepopustljivi i dovela do daljih borbi. Bilo bi mnogo bolje da je Evropska zajednica ostala indiferentna, da nije pružila nikakvo oružje, nikakvu pomoć, nikakvo priznanja i iznad svega nikakav publicitet. Nakon genocida u Drugom svjetskom ratu i događaja iz prošle godine, srpske zajednice se neće počiniti vlasti Zagreba. Oni su bili Jugosloveni u Jugoslaviji i dalje će se boriti pre nego postati Hrvati. Znam da većina vas ovdje u Velikoj Britaniji smatrate da bi Hrvatima trebalo da se dozvoli njihova nezavisnost. Nakon sve mržnje i krvoprolića, verovatno je sada bolje da napuste Jugoslaviju. Ali je potpuno neprihvatljivo da sa sobom povedu srpske zajednice na zemljištu koje pripada Srbima preko 1000 godina. Zajednice koje su već 2 puta proganjali. To je siguran recept za dug i brutalan balkanski rat koji se vodi bez milosti po šumama i planinama. Pošto sam lično učestvovao u jednom takvom ratu, molim se da nijedan britanski vojnik neće morati da se bori tamo. Eto, vidjeli ste i čuli, poštovani gledalci, tako o situaciji u Hrvatskoj, odnosima između Srba i Hrvata, govori gospodin Michael Lees. I ne zamjerite što ćemo na samom kraju ovog dnevnikovog dodatka nekoliko minuta odvojiti da govorimo o nama. Kao što smo vas već obavestili, Radio